Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Anya to kunam? Alis? Ulit naman? Ti ko nakmanan. Manang Heidi. Oresan ako napapawitan. Ti? Pagbasak. Tapay. Di mo kaya tagbasa? Para second year college mo doon. Manang, I'm sorry. I'm sorry. Sinayang ko. Titulong mo. Gabata. Masikugat. Anya? Masikog ka? Apaunay ka natin ko. Nagpintas si tulag ta. Agabrudak. Tapno pagbasahin ka. Agabrudak. Tapno da may pawid nga pagbasam ken hagas ni tatang ken para katakwada kininanang. Nganoy, makapagturpos kan ton. Baka siya tumatin sumublat nagbasa kas pagarikan. I'm sorry, manang. I'm so sorry. Paunay ka maten, Alice. Parang ayek tibiyag tayo kunak. Ngam kastamad ten tinarhamid mo. Tinggan ng ikahan, papagayam kat may salay nga paset, ti pagkasaritaan, ti pagayam tayo nga Heidi, itilawag City, nga dahito nga pagkasaritaan na kadisod ti may sakada kiti mapili, nga best leader of the third week, idibulan ti July, idi agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babayin kini Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, kendi programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. Iti panangimat maton, ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Agkakadakkel a premyo ko na, kusaputa, in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalorlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalorlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalorlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Papagaya madama kay ngagbiboya iti ababa nga lagip tinapalabas ni Heidi iti Lawag City nga pinanguluan tayo iti parang ayek. Ayan. Kahit agbiboya kayo ita, paki-share dito video tayo. Kahit saan kayo pag nag-follow iti page ni parang Rey nga Rey Fiesta Centennial Award paki-follow. Kahit ito with YouTube channel, tingkay pakabuyan dati ng video.
Ket saan ka pa nakapag-subscribe. I-share yo, i-like yo sa kay subscribe iti YouTube channel ni Bareng Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Papagaya mi ni Manong yu anay mi datoy Nemi Ruiz, host ti lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga maibasbasa nga umuno na iti ababa nga panakaibasa na dito yung page ti Pareng Ray iti kasting oras. Iti abibitas tumad lang ang kay buyain into no aldaw iti alas 12:30 hanggang alas 2. Iti programa tayo nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Papagayam, okay ba? Okay, madamdaman ito ituloy. Dito yung pagkasalitaan ni Heidi iti Lawag City nga pinauluan tayo iti parang ayek. Pag-share, madamag pa lang ag-share kapsat kang kayem. Yeah? Oy, happy birthday kay ni Esther Saludes. Happy birthday kay ni compadre Jovito Redu Casales dita Hawaii. Ayun. Nag-birthday na ito yung aldaw. Itang aldaw ka dikit July 17, Friday. July 17. Okay, kada nag-birthday tagal daw. Happy birthday kada kay amin nga sa kapada. Kablaw manipo iti lagip tinapalabas iti page nga parang ni Pareng Ray nga Reynaldo Ray Fiesta. Awano Ray Fiesta Sentenciador Award. Okay? Agruuray di kita takil nga premyo para kata kayo. No, mangabag kayo. Malaksin iti weekly and monthly prizes at agruuray grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Imagine. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa special award nga umawat iti 5,000 pesos. Anya palat sa pulon nyo, tikastang kadarakil dagiti premyo. Gagayong kinangabsat. Dagiti madaman ngagbibuya kanya kita. Kaya sino da? Dada? Ni Erlinda Panterosete. Gadad Jaton Vintar. Erlinda Panterosete. Erlinda Estabilio. Yan. Ni Ferragacos Bacani. And dagiti dadupay nga madamang ngagbibuya kanyak. Okay. Sino na ito tumawag ka ta? Barato song batan tabiit. Pagka-emergency. Hello? Sino ito ay? Oh, Ramal. Ramay. Dahil. Kita ko ni Inaros Apa ewan Ay kasta. Madamat TV. Madamat live ko, Romel, baliwan to. I-redeem latam, diyan lang may pirmat di ka sa pula, di ba? Wine. Ata. Intuno ko ka, August. Ay, agor ka. Umayag ton takma. Diyak pinaalat talent pick eh. Wine. O, sige. Okay. Badim tulad na. Okay. Diyan ni action na Mel J. Mandusa. Okay. Na-isturbo natin ko tayo. Aurelio Fiesta Jr. Happy watching yung gagayem. Ragsak nga pa nagbuy-buya. Sorry na-interrupt tayo. Diyan ni Romel Agustin, Mel J. Agustin, action. Mel J. Agustin. Taka na masabol na nga pa. Pirmaak. Ayan. Siya kami ti manager na idi. Adad to ko DWRI. Nation Broadcasting Corporation, DWRI. Siya kiti manager. Api ako ang matagunon eh. Umot soundan. Soundan. Umot soundan siya kayo. Mayat lang? Umot sound na. Saan nila na-interrupt tayo Okay. Denggan naman dato'y panagawis ken panagyaman ni dati 6 grand finalist tayo. Adan, may ika-inem nga grand finalist iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte, iti pa nang isurat
ni Marilo Baisa Yabes aka Mayang iti barangay Paratong Sinait Ilocosur. Dengken tayo ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marip dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan, dahil diya sa ti buses na ito nangisurat, iti 6 grand finalist na yun, ni Mayang. Hindi ka rin ituloy na ito madamang intro kita yun, pakasalitaan ni Heidi, itilawag sili nga pinuluhan tayo iti parang ayek. Ayan, ituloy tayo nga iba sa papagayan. Manong name ito akam lang agkabsat kini Alice Sakti na una, idi nagdakon iti second year college, tagbasbasak idi manong name saan nga makapailan pa datatang kininanang ituloy dak apagbasahan agsipod ta na mild stroke ni tatang ket saanen nga makapagtrabaho. Adamot idin ni Alice iti second ada iti na 12 grade 12 iti senior high school agradwar para para 12 grade 12 ang tumaten third year college sa kuma. Gabay ito daytoy manong name siyempre ka sales lady ti may nga department store iti syudad Tlawag tapno nagtrabaho tatirantak agurnong agsakto agbasa agurnong agbasa. Takayat ko launay manong name nga parang ayan ti biag mi. No saan nga kabalan datatan kinanang siyak nga inauna kayat ko nga parang ayek ti biag mi. So gabo na kasta tinumprak nagtrabaho. Ngem dito nga namamok manonemi ni Nelson nga maysa nga tricycle driver nagguwapo i-date na ang kang nga adamaten nagkinawatan. Manong nimi ko na kanyak ni Nelson. No ko nam nga parang ayam ti biagyo. Siyak bintag ko na parang ayak ti bangunan tanto a pamilya. Saan ko ma? Tricycle driver kalaing. Uy, amula laingan ti tricycle driver. Sa makipaspasada ka, di mo kuka na tricycle. Ada ornong kun, ngagatang mo ti bukod ko ang tricycle. Dari ti plano. O, abig sanay ka. Parang ayok, ti biagmi ko na. Pagbasayag to ni Alice ko na. Ti boyfriend ko. Oo, tricycle driver ko naman langan man yan. So na lang tagwapo talaga. Gwapo, kanalainga, kidromansa, isomay kan. Intan, parang ta, takjak Allah, Nelson. Lumbang ka din, Juan, saan ka tong babawi? Kasi anong oras parang ay ko tibiyag mi. Kaya nag-asawa akto na masikuan na, di santang itulok ka masikuan ka. Agbembang talagang saan ka agsigo. Oh my God. Saan? Jack kayat kunak manong naming yung kasanong makapagked-keda kadada kami niti uneg ti kwarto di may nga hotel adda kami niti rabaw ti kama agadagbadpada kami nga kaslakay pasngay nga maladaga gasto na ti panang bembag na kaniyak manong panangagek na iti na duma paset ti bagik nang nangro ina iti barukong Nelson, Heidi, nakaimas ka, nakabangbanglo ka, nakakinkinis ti kutis mo. Nelson, Nelson. Naipangay ko nga rin ti amin ko kini Nelson manong name. Kat daytan ti nang rugyan ti masansan ng kampa nagpapas. Hanggang iti graduaren manong name ni Alice iti senior high school. Dakarit kang kuha na pagbasaik. Yung manulat masusweldo. Hanggang manong name nga kinontak ko, tigayam ko iti Facebook.
nga adday di Hong Kong. Oh, ano ya? Kain mo tumay no adda masarakak nga employer mo. Alaman, i-redeem lang nga rin nagitinas kang i-redeem passport kanya dumapay. Sige. Timbagag na ito kini Nelson manong name kat kunana. Sige, tulungan ka. Parang ayak ti bangunan ta nga pamilya. Parang ayaw met ti biyagyo. Dito igatang ko ti tricycle. Isot usaran nga barod. Basin kit ka sa Bulacan. Tan nung makasapol ti gayem ko ni Vicky, iti employer ko di Hong Kong. Isot makamon iti pagpletek. Sige, basta. Tay sublin tumitlang noon manot magastar mo tapno makagatang tumitlang ti bukod ta nga tricycle. Ala. Kasta nga rin tinaramid ko, manon nemi, ket impakaamok kadatatang gininanang gastamatan kini Alice. Magabrod ka manang? Wen, tapno, sigurado nga daw sarap nagbasa. Kaya daga usarin ni tatang para ti magparagagas na. Parwaring sublin tumit lang ti dati nga salunat na. Hindi pa nakamail stroke na. Alagit na siya at unin no kasta anak. Kunawat ni nanang. Sige. Imsin no pangalan to gastusin. Pautangan ni Nelson, yung boyfriend ko ang tricycle driver nanang. Alagad na siya. Tapos na nga rin tinabasamak ba nung name kat nakadano na nga rin dito Hong Kong, imbagta na anos na siya at nagiti employer ko manong name. Kat siyempre, di ag-enrollen ni Alice, inted ko kasapulan ng agbasa. Ikapapawitak manong name, datatang ni nanang kani Alice, kaya hindi mabayadak baten, tinabulod ko kini Nelson, nakagatangin, tibukod ng tricycle manong. Ibid-video na ako. Ito yung tricycle ko. Tricycle ta. Abay, daan sa amin. Daan na. E ngayon, slightly used. Man-manong nga may paspasada. Gabuta, handa ka numot nga may paspasadan, nilakodan. Takil dibayad na. Okay lang. Maabrot kong tumitlaan. Basta nagkagatak ngagpasada. Naging manong naming ang daimbaga ni Nelson Kanyak. Ana, padasan ko mangnayon di tarakan ko ang baka. Tarakan ko. Mabaka ko na. Tarakan ka. Di ka kami pa impasya rin di balay. At dabay pagbangbang ka gani tatang. Kaya napagtarak namin. At tarakan ko ang katalo nga baka. Kasta. O maginam. Babayan di kasta. Trasikelak. Sagtrakan. Parang ay biyag tanto. Kasi nung panagpasada mo, nagtatarakan ka. Hindi tatang. Di mang tarakan. Ngayon patarakan ko. No maila ko ton, maikad jay puunan. Di puunan na kada di ko. Jay bayad baka idi urban pailain. Kaya di kita nagasgastos ni tatang. No kumatang ti mais, kumatang ti tuyong. Kaya kung ada dumapay, sa amin to pagguduan di kanan siya. Kasi ay, magasta. O magdad ka tiba dorti may isang baka. Mano, 25. 25,000 urbon. Uy, nagiti mistiso. Basta nga rod tinapasamak manom ni no ari kakit napintas. Wine. Naging gawa nung naming nga nagtalpasan ni Alice, iti pa nagbasa na ti first year, kita ba, siyempre ag second year, tinawagak. Hello, na, magiging ka ginrolen para second year. Manang, saan ka namang mangted? Apay, masikugak. Ana? Taunay ka matinadin ko. Nagpintas tulag ta. Agabrutak tapno pagbasaan ka. Tapno parang ayik tibiyag tayo. Yung kastamat din dinaramid mo. Sus apo aya. Siya nakiboyfriend at the boyfriend ko. Yung saan ka nagsikog. Apa yung tulok mo? Iso ko siguro tigasat ko mana. Gadaanak ko na datatang kinanang. Siyempre maluksaw da. Manang sorry sayang diba sa taon ng ginastusan na. Sorry manang ata sakti mo na ngagkasar. Tumulong ka kumat pa nagkasar ko. Hindi apikat sakat babayan nilalakyan naggastos. Kung porban numanot may tulong mo manang. Sige karot. Nasakit man tinakim ko ng awan ti maramid ko manong name taore anyat araramid sa anin nga may babawi.
Ngam data nga saan kon panang pabasa kini Alice isumutin dakdakkel nga gundaway. Nga may kak manong name ni Nelson iti para baka. Wen. Okay. Ano nga ron? Mangtid ka manin. Imbas nga maitid ko nga pagbasa ni ating ko, itid ko laingin nga may gatang tibaka. Basta nagtartarak ng tibaka, baka video lang, baka iti karoba. Di sweetheart ko na ya, baka pag-chichiks mo. Si kalain ti babae di biyag ko, kasi di karik, Heidi, parang ayag, ti bangunan ta nga pamilya. Babae ni ti kinagad ko nga pasada, bukod ko nga tricycle, anak ko nagbambod diri, ayan, makapagtignay ti kayad ko, sa umadot baka. Kita ba, kastoy? Ti pamayanta. Di nyo malako nga baka, di gudwana, ken di ganansya, nga para kanyak, maigatang iti duwa nga baka. Kahit mo sawan, imbas ka maksayan, mananayunan, huwag tuwan. Di ba? Di bayad di urbon, may kan. Di kagudwa di ganansya. O, duwa nga baka. Di ba kaigatangan na? Tunggal aglako kami kinitatang. Mayat wala tayo video to rin di baka. Bakit karoba? baka tayo kadatatang. Naging ka manong naming nga kalpasan ti upat nga tawen nagbakasyon ako manong naming kat kastoo na iti panak FTili titong kalmay sa kada kami kin Nelson. Oh, Nelson, I miss you. I miss you too, hindi. Umpat nga tawen, Nelson. Nelson, oh. Nagpapas kami ready nga rabi nagtarusak sa Jabalay, siyempre ita mailiwak kadatatang kininan ng stamat kini Alice. Ni Nelson din ang sabot kanya kiti airport. Kalpasan na nag-awit kami dito balay. Imay mat si Marabo ang Alice sa graman ti anak na ket ti asawa na. Naging gang ti kabigatan na manong name si Mublat nga napang kami ti balay dakit nakita kami mismo dito manong name dagiti baka. Baka ta kami dagita? Dagitoy dagiti dokumento tapno mamati ka sweetheart. Naman pa ipakita kini ti video. Oh, nagan ko. Siyak ngurod. Nagan nanton adwa. Hindi nagasawa ta. Nagsubliak pa Baka mo ka. Ngayon sakbing nagsubli ka. At kasartang mo na. O sige. Nagkalaysa kang ngurod ka ni Nelson manong name kat adu ti paalami at may sabaka kin lima baboy ti panertimi manong name. Adu man tigit imay, tigit inanganak, ken kapagyak, ken kabagyan, nakaragsak kami. Ket ti plano, mangipatdakder kami iti balay mi, iti asideg, iti pakaipastuan, iti baboy. Ay, baka. Magimatang kami iti lote, manong name, iti addakon iti abroad, detan, magitkitak, ti panagtakder, iti bukod mga balay. Ngayon sakbay nga nagabrudak, nagsubliak, nasikukan naganakak, batik ni June, idi agbakasyon akon, manong name, agpurgud akon kunak, nataadan balay mi. Nadanak pa iti duwang anak, manong name, ket syempre, talumot din ti tricycle ti asawa. Ket gabot agigyanak iti ti karinderya, sakbay, iti nag-sales lady, nang ipatakder kami ti karinderya, manong. Ditan, siya kung timang manmanage, manong name, ket ni Nelson, nag-tricycle, pasaramet tulungan na ni tatang dagtaragan ti baka, kan tultulungan na dito'y sari-sari store. Dito'y karinderya ko nakumamanong name. Marigrigat manong name ni Alice, ket umay nakagpatulong, manang umapalaking ko, nagrang ay tibiyag mo. Ilakit the problema mo, ket umasideg ka lang. Yeah? No kayat mo, nagtrabaho ka dito yung karinderya. No kayat mo, ibagam kinilakay mo, tumulong nagtaragan ti baka. Dadaman pa nakabingay na. No kayat mo, muan mana. Manong name napintas ti biyag mi kas iti plano iti ni Nelson nga parang ayek ti pamilyata. Korak met parang ayek ti biyag mi. At siyempre, tultulungag, kabsat ko, kandi kayong ko,
agramo maten nga adda datatang kinanang iti sidong mi ket si mayat maten ti kasasad ni tatang agsibut ta doktor mi nga na siya at ket tumultulong maten nga gasikaso nagtaraken ti bakan ket adto mapangating wen. Dito nga ti pakasarita ak manong name ket thank you ti laeng mo nga nangibasa ket sapay kumat at danay batik nga adal liwliwakin pagsarimingan ti biag kadagiti padag nga nagdengeg ken nagbuya. More power to your program. Ti agyaman nga pagayam mo Heidi Tilawag City. Thank you kada kayo nga nagbuya. Once again, happy birthday kay ni Esther Saludes. Happy birthday kay ni kumpadre Hobito Rido Casales. Kaya nagdado ba pang birthday? Dada ito yung Aldao, July 17. Thank you kada kita nagbuya. Madamdama, kikita tayo tuman para iti dear manom name ni Bachuchay, ni Estrella Haduka, ni Arnel Sambusonido, Mila Milyari, Josephine Stango, Rubia Nagpawa, kaya ni Ferragacus Bacani, kasama tang ni Perlita Glipe Matias, ni Erlinda Pante Rosete, kaya ni Erlinda Stabilio, kaya na dadungo pa nga nagbuya, ni Madda Yolanda Kalumpit, kaya ni Ferragacus Bacani, Tessie Serrano, ni Janet Balcobero, Erlinda Pante Rosete, kaya dadungo pa nga nagbuya. Okay? Okay, madamdama lang, inaklang ag-breakfast, sa tito madlag kihida para itidir manong name padaanan dak. Thank you for watching.